so omo classroom ho na omo she uniform we ya obukura be funo yeah eya reho enti nyame ka se we enti na me de oba ha we enti na me de oba ha tena se me de omho dadwen fa what so na o de omo bed na beto so sa mami headmaster no catch him say se a problem wa ne say nkola no omuntimi nkan 2 and 3 at the same time. Class 2 and 3 at the same time. And no city teacher any wa bed here fa ho ba for here. Fa ho ba for my. Ya ja wo suru di ho nti wasma. Tim ko check class 2 a. Na me mom work na me call class 3. Okay. Na my mom work na my back class 2 back. Na my mom work na my back. Sa na me call no. Enti eba ne sa no na tis dedication akosoro ntimi call dem bo pa chirade na mo frɛ ya say omo nti brofo omo ntimi tro na this stage dem me be dey obe pede wa ha na nkonkro ma me nyansa bi ntimi call class a na ye be pon a me hwɛ one a ye be pon no ma trust story ewo corner of the board. All right. Ntimi ma guide you omo kan di me chi no maka sa na dey pa boss we techire yeah miracle bi si ye pa afi edru baby no na me hu say change bi ba na ma be dru baby so okoma class 6 ni work na sa same work no o de bra me class 2 and 3 a omo betimi aye class 6 no ntimi nye it na kwese me class no omo ya de something was changing enti me hwe di na me se dabi na etisa de a me ka kire ohene no okurumo ombobo shed mami apata enti ya pon free school a 2 o'clock a omo ko rest ofia na afi omo ba classes okay 1 hour enti me kire class 1 2 and 3 ade 1 hour me wia na 4 5 and 6 so ma show ma de 1 hour ana me hu say niema nkakra niema esesa enti edidimu na district director of education eba school ho impromptu into ba school ho no ana owura me class ana say why na our class I'm so national service ni bi na ewa na the next class so because now I said the same thing san wo ho and I'm saying national service no national service na mo manage 2 class 2 and 3 2 classes and over class on obi sam say story na match run nkwala no betimi akan so betimi akan wow and I'm dem film kan betimi akan and I say okay and appoint one lady na on wa ba crapping abeko school aka kra ne sanso de ne bai na mra appointed lady no and I say I'm sorry no be kan and anjako akore story ya wa hey my minister what it hasn't happened in the district before sure opese or confirm what you was who no I said nyamia nkasa so opese o she wenu nyama no she wenu nyam because then as akoda no an pinpoint no of course select another boy so pick at random why choose girl interfere be choose boy of course select another boy not the second best no akọ select no I feel they are not so by though hint is being but me say the guy has command over yes also why go sit down no because how did you do it and I'm saying madam is grace or is God see you na etwem enti edidimu na me hu say da bi sania ya ba Accra Kumasi Takoradi bia nkro kese mu no the way I do Christmas a obehwe na ye party ma mofra ene niam bi atete sa no ekro bi say omunya ono bibi say no ye ka bankuma na bankuna no di sometimes kwa me kokro de be kan kra na ayasem na nam say da bi ene te sa dia ese me ye feeding project enti me ba me start say me go for kasa wa Accra enti omuboabo antare ano mame enti every 2 weeks bia na me twa farm place kwan now call edentade no niam ko na ma be park na me de go me de call farm place na me yes na nsuo no ye de sa niam na twa enti eye panto okay ferry no eno e fa ene car ni na e fa ene car ni na okay enti o park ya na fa car na de wetwa enti e ba ne sa no me park ya adru baby na ese feeding project no etimi eba so ntimi ne me na mfo bi kasae e na afi so me ne nkrofo so kasae omo be boa me enti etwa December sa na kwa na mama kwan December ene ye peja ye ho straight to Afran Plains ene ye be ye eduane okay ema the whole community na mmofra nko a feedium ye 130
as at that time ɛnam so ɛma yɛtimi Sunday school ɛma Pentecost asɔre wɔ Afram Plains ntimi na nyame na me so mete Sunday school wɔ Afram Plains first wow feeding project no feeding project na mu a etu ko a wo feed wɔn no ama wɔn ntade wo gigi bi na wo nyame asɛm no ama wɔn nyame asɛm so aka ho enyumre no ayɛ crusade so aka na healing so de ne ho agim no ye ɛne na nya asɛm ketewa nti ade ba ko am say ne say edu Saturday a me preach kira mo enyumre bia na me ko mfie ko preach edu Saturday a na me laptop me the movie ashem ebi eja ko mu movies na me the ashem nti nkwala ne to hwe sabon se na omoniaje na mo parents so abeka ho nti me hwa du baby a na me the gospel video ana movie na me the atum nti omo hwa du baby end time movies omo hwa du baby na afi me say ma pause movie no me say e beto aso baby e edui e say odo hu my Christo nti na Saturday bia me dan nim nkofo ba ebefa Yesu Christo so mo rade no eba ne sa ne nkrofu fra ebemben no omo hu say we na yeye wo ho nti epe ho na ene omo de omo ho aba na ye wini omo sa na ekoso nti sa feeding project me started wa from place no me hu say nyame di e de ministry or the mame all right and into for 11 years and this is the 11th year wow me free from place every year bia me co village in Ghana every year bia wo ko ho me selective village bi na ma feeding project amomo enti say na obisa o question na obisa no afiansa me ba o ye did 10 years last year ena ade ba ko amesanso komu from place ni baby a obeja onan baby a beja onan me ye di hu nkomo ma me time for nkotwetwe nkomo mra na ye wi a na ya ba be di nkomo e di afa Afram Plains ho baby o beja omo nan a e ho odin ene kwan